rumiro ni rwage niguo Yes. uriyo ni nda tono gi na food poisoning Correct. no mu mwa meciria ni maundu makuanetie ma guthumbura ma kwagithia thayo ukagutwika ndwati uri wagi ukorwo twikite watwika kindu kingi na murimu ndu affected andu aingi muno especially ni ndu associated with nation in the near past ona hedi ya covid then tukima covid roko guo twahorera hanini economy nigira rehe maundu meho tukite unigi ni floods so everything around us ni la cause stress because mwa shit tuga ni stress because the main cause na stress ni kuga atia stress ni kindu yokuhinyiririe kindu tumite wa uika ulifute kuweka maundu kindu kiraguthumbura kindu kirakwagithia thayo yakinya handu igakorwo too much in you ugakorwo ni into depression and mostly loss niwe tubaga andu get into depression loss of what no lose wira waku no lose mundu wendete kana mwana kana ona muthuri kana mutumia kana muciari no lose arata no anyita no lose arata kwatirele sita cia